Il-kumpanija tal-gaming Betson Group se tnaqqas mal-160 ħaddiem mill-kumpanija tagħha minn madwar id-dinja. Dan bħala parti mir-ristrutturar li qed twettaq il-kumpanija sabiex tkun aktar effiċjenti, tespandi u tassigura aktar tkabbir fl-operat tagħha. Dan kien ikkonfermat mill-kap eżekuttiv ta' Betson Malta, Jesper Svensson, f'kummenti ma' Times of Malta li assigura li tnaqqis fl-impjiegi m'għandux jaqsam xejn mal-ġurisdizzjoni f'pajjiżna. I want to point out that this has nothing to do with the restriction. It's solely an internal exercise where we are restructuring the company in order to make the company more efficient. L-ikbar operat tal-kumpanija Betson jinsab f'Malta. Bil-kap eżekuttiv ta' Betson Malta żied li l-kumpanija steqpa bbażata f'Malta. We are committed to Malta. We are planning to stay here. Our headquarter remains in Malta. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri qal li kull impjieg li se jkun qed jintemm f'Malta se jkun qed jiġi provdut xogħol ieħor ma' kumpanniji oħra. Dan hekk kif hawn ma' 700 post tax-xogħol battal fl-industrija tal-gaming f'Malta. Betson fil-fatt dak li tkun qiegħda tagħmel peress li xtrat numru ta' kumpaniji biex tespandi u tkabbra l-operat tagħha, tkun qiegħda tagħmel streamlining u ċertu karigi li ħajkunu duplikati ħajkun qegħdin ovvjament jispiċċaw. Però l-iktar ħaġa importanti li l-commitment li tal-istess CEO ta' Betson ħajkun qed ovvjament ta' commitment ċar lejn Malta li bl-ebda mod m'għandhomx jaħsib li jiċċaqalqu minn Malta. U apparti minn hekk l-industrija bħalissa eżempju Malta biss hawn madwar 700 vacancy ta' postijiet ta' xogħol li għandhom bżonn l-industrija tal-gaming li joperaw minn Malta. Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri innota b'sodisfazzjon kif l-industrija tal-gaming f'pajjiżna qiegħda dejjem tikber. Żied li l-problema kbira li qed tiffaċċja l-industrija tal-gaming hija li mhux qed issib biżżejjed nies li jaħdmu fil-gaming. U ringrazzja lill-kumpanija Betson tal-fiduċja tagħhom f'Malta.